Ner malaken yam ka nas jalan kontin barwanya lingwaseme. Biya Kamal ka Nuer online TV channel tukon ka lari bukon kaling ano enray gwasamene. Tin banling jan gwaseme karwanya te gorliang na bana kaling ka duobadan en shika tuɔɔk ja ka tuɔɔken ray wika so Sudan so gorjen ode kon mchina de kon nywa kelki de kon ling. Jo banling no Kenyam and manduni chang konyak and wale shanga jandangro with the DH ka pai badak ron kina dangro with the jandangro with the DH bantin konalat korean guas me banakeling take it on long to go de konkeling kata dan and shika talk again learn yam and ban focusing and I'm go rode and diaraling banarwacha ke kwi nyam shalka adut kirmayadit nya kirmayadit take a jom chalat guasame General laeu General former Warab State Governor Chakona Kuer Kawarab State Wudjanka take a job Chakulat Guasame Mugor Kono de Kordan Palpink Lienda a former Warab State Governor General laeu General Mimila Raj Boldly la tin contin ject latke Ray Kumakala Mala Latarar Jarame dane raj me change ka kwi bol mel no bol mel chef fit ko dara la kwer dio jame ken yana ngaj dande lo joka ruante ko kende la lat ka gwasmane right now enjoying kono me Jordan Shalat and General laeu former governor Warab State Banjelin Kel former Warab State Governor General laeu Shaladu nene senior presidential envoy on a special program nyakir mayadi ta adut self-care ja jogono jin ter corruption ka we corruption re wecha ka South Sudan especially ka kuma marwai ke gur ki marwai ke kir mayadi jen charwacha ke adut family President Dien Ray Wiki Juba ke Saturday August 23 la chanya nang re diok ka pai badak no she General laeu General laeu aye charajino nene gorjeno jin ta dana chore kuma kaga jamo gorjeno bi neku tela South Sudan because they'll serve gwa kachu gor riang kake ke chu goro beriang goro duomi moderi riek dana teke kaderi jawo chet ka choja dana shuj kana speaking at adut family resident in Juba on Saturday August 23 laeu asserted that her purpose in joining the government is to serve citizens not to acquire wealthy it stated that she is the only appointed senior government official with no vested interest, unlike others. Wa nyama me mecha kwanya wa jen the only senior official mecha kwanya re kumeka mi motele je mugora re kumeka chit karyang kietin kokien wa jen take kwa go ready. So Adut is the only person who has joined this political appointment whom I think she's not joining it or she accepted to join it because she's going to make wealth, laeu stated. Janeshi Adut pointed to kume cheja join ki mkwaingeje mwala senior presidential envoy on a special program Pinkir Mayaji la messenger ka kwene kir kwer dan lagwan Janeshi o janate ka kwakte gore no ko jente ke nyang to ken lere ne won no wa adut te ka market ka kor gon bar no wa che lere long so ngaje tin diala content lat ka ne diala content yar ka so Sudan ano ka jawdana inshallah wa ne diala let ka kir yadin ngaje ka ngam ci kuma yar adut has been in the market with all these people who have brought South Sudan down, so she know them. She would have made a jalat general ne dialo kontin chilere wike South Sudan tin yarke kuma kitin je corrupt ngach adut ke kandial so kaje very easy long no be navigate cabinet in kontin she corrupt re wike South Sudan be kadil kapchung no she adut jogo no ne ngene tin kontin yarkana men yarna o michaji influence no ke baji mo ka charno lenene meni no ka bi mi jeg bi la to gorno jin belade bu malajin
Laeu cautioned Adut to be wary of those who might try to influence her for their own gain. I've seen so many protocol now around you, he said. And with me la general me chalar Adut gwase me jomo gwalong mugoro de kon diala ngaj ba chala do nene she Adut jogono ngaynyo nene te kane te wan te baaje gorno baaje yar nono ko biken kwak biken gajek shene te wan long shagan te ladro kan ka protocol ti yen kel to your advisor ke nyot ka jidwob dan der ka je kane to kane content baaje yar ke kane content yar ke kume ci general ci rajamo ci jalat o kon ka woniam Kajo Chalat Guasamo is specifically urged her to distance herself from young businessmen. Do not let them follow you to that office completely. These young businessmen, let them remain where they are because you have a very serious mission. Shaja advise and one Janeshu ne titi alangwan titi to gorgono latke business niti. Pelikara Benika Guaberam Ticketen Shuka Nan ko face do Lenny Newton Con Ledika Cree South Sudan. A cat Guadam ticketing. Gojin take a very serious mission, Mutitan, Chite Catin Corner at Kenka. Pelike, do not give out money. Shoot take a mobile, Larke, Changa, Yogon, Yo, Monega, Yo, Shuka look, Koladu Kelly, or be South Sudan, Bijarialeka, Jendrobadan and Lana Yer. Cotemnating one day of Jessia, Jelling qua music, qua the compose, tenating one to gore, Liakana, Adut, Kogorgono, Bagmaka Yo, Limkan Gayoka, do Chakul Jogono, and Shuman Chicken, Mochu, let go and Jendrobadan and La Kumala, Jeka. Kajan Robadan la Ramimo, Chibin politic la Jega, so Kujama Adut, remember that, and Titi Shuka Gwar. To set an example for others, Laeu urged Adut to declare her wealth. I will advise you tomorrow morning when you go to your office, call the chairman of anti-corruption and declare all your wealth you have in front of the South Sudanese, and you will see what will happen. He said, a gentleman, you could be a minute and you'd be young to kill a minute your na, Run Karunwang, Muba Ken, a low chan you would chag a year. Be tired down to the be a good. No. He advised her to hire a professional independent manager for a business so she can focus on her new role. You have entered the citizen and have nothing to do with the business this time. Jajogono Jin no Jeramim led business can win, but you'll focus the time like a business. Ko jila lerike business no one ka organization marantitin do no she general lugan wona business no gori ramim bijalat show business kene kuma shuka matkel business moja ka manager mabija manage antama cheben kama bumbum meladung wich mgoro der citizen der kal wakten pel business kene kuma show business should get involved get to talk tine riangdu atrar ber komo ko focus kama the real one so len so Sudan show yareja ana peltiti dialati show young man show focus tin gore jeno citizen tin kontre wika so Sudan ana bika ledika so anjo link kone me chalat wude shalka me Gerald Laeu la former Warab state governor jen la jena bol nishang micho oraje la ladentin konte lat kodien kitin jekten konen tuɔɔk no la focus along ka dobadan de ka kapchonga jere wika so Sudan ramkel mi mo cha diere katin konen lade la gono dobadan de so Sudan der woni am gaje ka kuje mo cha nyame cha jogono jin gor jeno bi focus katin konen dong de which de ka nang niam no atega jom de dien mo gor no banyo ga yekel gwaseme na many roj mishala de tem no gor jeno be janyo ga yekel no raja me jena baka jen adut self-kim yadit te ka jom cha gor gwaseme mo goro de kon diala linka do badan en chalat kje nya self-kim yadit cha jaw cha jalat ka biya jalin ka do badan en chegu jen odara let kje re which ka South Sudan na bana mandana chalat gwas ban jalin kel ka do obde Mr. Adut Self-Akir, the newly appointed senior presidential advisor for special program, peace is forgiveness and reconciliation. A general mutual kamal, a general palika, a canaloid marka. A general mal, no telepalika, a Jomachala Adut Self-Akir and a me go to Benyaka Yakel Kadobadan and Chalat Kaje. Senior presidential advisor on a special program, Adut Self-Akir described peace as forgiveness and reconciliation, a concept she say her office stands for. Anyame mulink on me ala Adut Jen Lera Qualariam and Tamam Pai Brejan Tama, what Gamisha Gor, Jelado Nene.
men dini jen longa jene mal mitetin ajen kula la pelika mo ki jala forgiveness on kano benalo marka la reconciliation ajane phone office ka de ki muktab man teten ajane mele de long o de na lo marka ka de na rin pelika ka jawdana che ko ne jagwasme adut goro jeno de shen yekte konde chalet ka gwan ke te che gwan kala dere ka correct ka de ka nyok mu ku kare ka nyok ko ngai kondi ale mandan le rode kir already she citizen she kana look you which china chunkel ga jakatin content le rodian again mu ko le which point adut no bega correct the reality waje ke family ni ke re wiki juba ke Saturday August 23 adut chelaro ne again special program me mantaten goba malbenong kana dial content re wiki so Sudan citizen ke ji wetin content ci chuje long pin kuma ka mi te ke ring machala no wal gwar ke te ke jekti chalat gore jen obega correct jalat. She said peace is forgiveness. It is about letting go of what is heavy in your heart. When you forgive, you feel peace, not because that other person will feel the peace, but because you as an individual will feel the heaviness of what you are feeling inside your heart evaporate when you forgive. Adut said ajo chalat gwaseme ala adut ajene gore jeno den aren pelika anyok pelika peledu kami jeng chalat keje then be pel shekana tuɔɔk ajene jen do badana chal ke pelika geje tel pelika mde la ron akche pelika ka then she gore no be focus ko she pelika la tuɔɔk chedeman dan latke so right now jakon ko de ko na adut le ni jogo ne mu chogo tuɔɔk no timuk tabde take pelika aroi ka gwan Dr. Ring Machar alonya Ring Machar achile ngot erete jien chit kamanda an gwan che jen a focus ko desos dan deragwa kon forgiveness ai chalat ken jabang la latke gwas andan en chine dial chorian mat so mi chago ben ko office aroi ka gwan ama la nonga ko adut rajla de lunga jene ko deal long ke peace no ko jene adut so say that peace is reconciliation lo marka by the way otimal teten so metala mal tel mi share reconciliation so adut mi ara memo mi go abe no re wike so Sudan dera go along ko murai kon ka kwimalka ka bi mal bi ja ka mi shore lot awana me shi mal so adut ka jodan la gwasame jene han muktab da shunga ka kwimalka ka ba focus ko bi mal beben re wika so Sudan joga ne diala no ne malatu wano tana let kel lana mal palna roda ne ka anyok choraj bokane tin content niam na period ne ka okay che ne ko na diche joga no peace is not having to worry miti peace and chile la diere no take reg betuok no mai kon manana to gwase men go re wika so ran tele malatama ka one cause all this mess so min no de there right ka gwan ko de mal der ben ko mi gorge jemra nya ka kimal ka la na right ko jin mi shi ko understand no peace a valuable asset ki peace amagwa mi de rom jene dab so right now you should be telling your pap and go jin lo netin kontin ci yen ko mi gorka jeno bi mal ben ko skum sa dan chamal ci jelok all right no kamal but mishit kaname eno be not bigan kene shikan na bigorno bikamal bikene no so nyu de jeno telamal mishano so adut ka jodan la de gwasme jenemal jene dana gorke ene ideal so mal at wano ko wobine ideal bigorodian nok be mal be shoben so Sudan be shoma gwa ka jodan la de gwasme so adut jene che la no neme baje la let ko bi mal bet wano tinarudien binyir tinarudien bilok so ko jodan en guje alajen so njo mashit kana me sha adut che rightin ajene gore jeno de ne dial de kan te kamal de kan te kalwar warga me akwena je do bodan che gorka je adut say that peace is reconciliation. When I speak of peace, peace is reconciliation. Peace of mind is when you wake up as a human being and feel the dignity that you are alive and that you are protected, you're taken care of, and then service are provided. I feel that that is what a special program stands for, bringing peace to all South Sudanese. She said that peace is a feeling you get every day. Peace is when you wake up as a human being and feel the dignity that you are alive and that you are protected, you are taken care of, and the service are provided. So enjoying economy atadan en charike jahadut janamal o tamarteten alamal miteten be mar bedetin forgiveness bedetin mit pelika teten but pelika
te de to gwa Sudan dong te rami mo men ko de mal derben so ko kuje mo eno bi mal beben gore ne ideal gore lat midi che goram kel gore ne ideal so raman yambo men de na lat chere mi ko ling de la gwan ne kir mi yadit jaram dan de mal de jenok jaram dan de na de ke nungre malka but no gwan mi che mal che nok what is the use of peace so der tel mal so ko kuje mo adut mi gore jeno bi mal beben re wika South Sudan gore jeno ba gwan be jedil laler be jogono father it is time for reconciliation it is time for peace ana chile roal ana chile gorno bina we jegre which so na mamu adut we je latin teme re wika South Sudan ba ka gwan ka be duptin kon dong de na nyam go je bagari aleka so dio je adut be to go ne ken bagala de long so titi katu go to gor kono de kon gangaje no tuɔɔk di ki ba ka kapchong di ko an adut fende ko nyam mo chite kel ka gwan gangaje chiang gwan che men ko no jen e waram kel mi mo la advice la tu nu bat jo de cha ja len ka chere ngai konem so chala de go jen te ka long medin medati diala kontin yarke we South Sudan da ka diala ka ajen mu ku yana ne na tema de den chal ka general ko ro le la de no ne adut chune diala kontin baji yarten baji influence chu ka ling ene rami mo goro de jengne gen jen tagni jor aku focus ni jen ko bi malbe ben rewe ka South Sudan so mi shit kana me agenda inshallah adut ko bi malbe ben wa bedil te kaje wa ba gwan ba be jogo no mala be dio je influence dan betub dio je betike different so bi shit ka taro di dan lat ka kwar kontin ko men chala de jerol gwado me chala no point en nyam chala dude jen chati kel kanite kontin kwa kum le yar so it mean that mi ko bereje tema ka sheben chong ako focus ko ba mal be jatu wono ba rai ka gwan be diala kontin dong de we nang nyam ba gari alaka ko mukta be jene ko chong ke peace forgiveness kind of reconciliation so those are very important words dong che de lat ne ka loro bang so dara gorno dara kari alaka ka dara focus katin kontin chalat so jo me jen jodan en chalat adut self-care me yadit chana nyoko mo rai kon gwaseme katin kokien bana update bana jejek ka duobadan en te kuin kware ke jahre wika South Sudan the main important issues here atadan and ba kuin kwar ba jelat ke jahre wika South Sudan focus dan chang because focus ke baro dan channel katin content la very important re which ka South Sudan especially tadan lat ke kume ke je kume lat ke je ko mi dong te mi jeng mi shanen ba election ke ko inkwara ba je lat and then ba ramadan entel mi to ke je ba je wuj ramadan te mi to ke je ba wuj ba jarwaj na mi ba ko defan ka ta da nan dong manaru din ke je ke tiki supporter mi reng ma cha te ke supporter ba pat ke mi ke te ke supporter ba pat ram kel ke mi she fail then ba fail anyam man bi angai gwas men la very important ba yana ngai and ko inkwara by the way she can to leaders Berodian chungone tine ko ken other actors and actors katin ti Berodian jak chungba ka ta dan en wukin kwar wikeje la ngai gno dong e ma chargen brodo chungo ke mi yadi gen brodo chungo but there are others all at group te goro de Berodian chungba ko jimmi goro brodo chungba yikte ka party then bi war gada bijelaret mi cha ja approve and then we participate ka queen kwar madana balat but mi tele jijo tele ji voice no tele ji par mi chunguten so ba ji kul kwanye de tel duan ba je kwan kajam ajen menen yana tam very important along and queen kware eno ba jelat doctor inshallah de ba lalet gore jen wode ke dil tugala tok ko be queen kware ba kulben menyam madde ni deni dakre machar deni kirmi yadit deni bontin ko ken kan yam wa matkel min coalition integration of forces ba gwalong kajen be security arrangement ba cho gwasta ka do dan en gorje kaje rewde o permanent constitution la mendan en shalke e gor bungone men cha de lon ka me gar ka jenyok wa bungon na mo gor ka jen wo jen de jetuk and then a very important bungone ko jen do dan kuna ro de la roy kaje me kana kon tuk tele we out tele do me ba mal ba jalat ke je course and constitution jen kula la guideline jen bosna jen jongna wanene na ke jen bana ke ba ban mi cha je bilat and then bona na ba ngana shit ke me gor ki men tame cha gu jeno shimala mo shabelet ke tele mu gambro da lat so na me de tin me de kon engach men jag dina long re wika South Sudan men de kuin kwar jatu wana ta dan and the refugees de ka lo re wika South Sudan ke ja miname a very important issues ala ka refugees me cha ka binyo lo re wika South Sudan kuin kwar ba jala de
voter kangane ne tin bu kwar bu ka kwan kangane mitele voter tele election ko ne den kontin cha kula joch tin joy kare wich akane de konin buruden kula kuin kwar dan nokana an wo kwan ka kwar o cha no gono bina ne dial ba ka pare wich brama kwar dan noka beja kwan brama dan kwar logo beja pal so jin kwar dan cha lok kemen kan pa chiwo logo je bad mi ne ku chika kwar brama dan de service de jetup and then but we kwam no jen do dan kwala gorka je but mi ku nas ku kan goro binate no kajen 14 years ati ke bude ko laro te 20 years ko jen 2005 abine ke 2025 en wale dio je it mark 20 years I think power ne wade dane ci John Green ma biur chelu so rame dane ci wi ko manga kir wa jen la sekeno ke Dr. John Green ma biur no ku ri ma char ku la third ke jo dane chalat ke je so me ku gwa dane te Dr. John Green ma biur ten nyu de jen de la diala konen de lat ko mal ka dara kalat so che de fail ko ba ko en kwar ba jalat ko ne me kwa independent kwa ejek tele election mishala tele misha chagla ne je rewi ka so Sudan changa kel ka wi dial tama o la ko en kwa la jalat ke cha lep ko ne Ramadan ndong men giron wo je Ramadan ba gwi ni poinde la ram jidid bala la jele la gorke then ba ko en kwar ba jalat it does not matter whether you are doing great or not by election ba je yik de lat e ma sana money. Okay, ko dire no kij bon wojin chuina tetkedo so rama chala no mi chala gujo no bisar beje no ngon bala kwan ya mitile panjin okay bungot kwarka bitengoro kon gorke bikalat but you bit kwarka ko kor gwan ber ka jino tele mo kuno tele mal monongi all this thing the jeno tele mal medeben re wechamo so jen mo ko gujo ntama ne dial dierken joke kir no no peace no mal but kir bida la larno reng machar ramiche derse jalat so chayu jegantama ka advisor ke kanetin kontin gul dakre machar jako beterete jen keja so michit kaneme yere kume donkir poine ko gwaden wenyam ci Sudan ci bete kamal bete ne jen kangu bete ne jen ka kore mu we ngotin be woj be yar so go de ne dial they can feel atom de ne dial de ka fa de transparency there then ne re continue jende ka barar chit ko ngai kon dial ko re chit to re wich kana ser chi en kornyam jete ko ngwan ti to ne doren kem yadi chi go de na karodien so do be den me de doctor ma cha de ko le jogan wo jene men ci lade der no kenya na hal ka ne ten kon la military de and point la de ni ko point kem yadi so menyo do de shi kir chete ka chonga ten kon lat karodien so jo link kon me ta dan len ngwaru yen keja me jiram jidit ka Nuer online TV channel donc den chenga nyam ko ji gor jen o jen de subscribe ko de notification be ale je twan ko bler kon be gwas be kan famala shub ko ji an wala chenga ndangara video de chenga ndangara video de ka pay wadak ron kina dangaro jan dangaro de anda manduna cha ko nyamula nan roine gwasme ana bana nyo je kaler retin ko kenten content be ko ngai kono te ngwalong to gor bana focus ten keten kono lat karudin bana le je leer do diana be ben ko koren biata ko mal bye bye